Four. No, no. 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 Oh. The process of washing clothes is often labeled as women's work, and throughout history, women have tried to find ways to make this job easier. Today, when purchasing a washing machine, capacity and cost are the main considerations. If it will be used by a small family, a capacity of under 5 kilograms should be sufficient, thus saving energy and running costs. Other considerations are energy, water, and detergent consumption, as well as spin drying speeds. This is Hannah. Her main priority for the nearest future is her 2-year-old son Matthew. This means a lot of dirty laundry, every day. Sometimes even twice a day. Túto pračku sme kúpili, keď sme sa nasťahovali z druhej ruky a v podstate teraz, ako už máme prvé dieťa, tak už vidím, že vlastne prakticky každý deň musím prať, lebo to prádlo sa špiní. Čiže už tak akože pozerám pračku, ktorá proste bude väčšia na množstvo prádla. It is not so easy to choose a new appliance. So Hannah has defined her main priorities for finding the best new washing machine. Financie, veľkosť pračky, ako kilogramoch, spotreba vody, spotreba energie, hlučnosť, množstvo tých otáčok, polovičné pranie a aj priame vstrekovanie by mohlo byť, ale to závisí od toho, koľko to bude stať. As Hannah lives in a relatively small apartment, a good dryer could be a useful option, but on this point she is very strict. No. A dryer uses 3 times more energy per one cycle than a good washing machine. Ja mám rada, keď je prádlo vyvešané na balkóne, keď v podstate sa vyveša prirodzene. Dokonca, keď sú mrazy, tak veľmi sa dobre vysuší to prádlo, veľmi pekne vonia. No není na to, keď sa vonku vešia prádlo. Buying an energy-efficient appliance is not the only way to save money. Actually, the same economy can be achieved if you just set the right temperature and spin speed on your old machine. Je určité prádlo, ktoré musíme prať pri vysokých teplotách naozaj, ale keď sú to veci, ktoré sú ľahšie zašpinené alebo proste kde sa dá rýchlejšie oprať a tak vtedy ako teplota sa znižuje a proste otáčky znižujem takisto. Napríklad otáčky znižujem aj vtedy, keď je teplo vonku a viem, že mi to prádlo preschne veľmi rýchlo, lebo fúka vietor a v podstate nepotrebujem mať až tak vyžmýkané to prádlo. So, if you are washing your clothes less often to save on electricity bills, you could set your washing cycle to lower temperatures and speeds, get rid of your dryer and dry on the line, invest in a new energy-efficient machine, and feel the difference in your clothing and in your pocket. Pračka šetrí môj čas, šetrí peniaze, šetrí energiu.